Bivši američki predsjednik Bill Clinton uoči početka kampanje za izbore na kojima se borio za drugi mandat tražio od vlade u Sarajevu 1995. godine da načini ustupke Srbima u Bosni kako bi se okončao rat, stoji u poverljivim dokumentima koji su nedavno objavljeni i sadrže Clintonov tajni plan za Bosnu. Dokumenti koje je objavila predsjednička biblioteka potiču iz leta 1995. godine, neposredno u vreme sukoba oko Srebrenice i nekoliko meseci pre sklapanja Dejtonskog sporazuma, piše londonski Guardian. Prema tim dokumentima, ali i izjavama zvaničnika iz tog perioda, Clinton je želeo da se rat u Bosni okonča pre početka kampanje za predsjedničke izbore, održane 1996. godine, na kojima se borio za drugi mandat. U transkriptima telefonskih razgovora Clintona sa drugim svetskim liderima stoji kako je on više puta ponovio da je razočaran što snage bosanskih muslimana nisu uspele da sačuvaju Srebrenicu. Glavni Clintonov operativac za sprovođenje tajnog plana koji bi okončao rat u Bosni bio je njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Anthony Lake. Sprovođenje plana počelo je nekoliko nedelja pre pada Srebrenice i uključivalo je postizanje mirovnog sporazuma kojim bi Bosna bila podeljena na dva približno jednaka entiteta. U slučaju da to propadne, plan je bio da se povuku mirovne snage Ujedinjenih nacija, prekine embargo na isporuku oružja Bosni i Hercegovini i da inicijalna vazdušna podrška muslimansko-hrvatskim snagama u borbi protiv Srba. Clintonov plan predviđao je da se prvo održe razgovori američke administracije sa predstavnicima Sarajeva kako bi ih ubedili na ustupke posle pada Srebrenice. Prema tom planu Federacija muslimana i Hrvata trebala je da dobije nešto manje od polovine države, dok bi Amerikanci razmotrili pritisak na muslimansku stranu da pristane na mogućnost da Srbi u Bosni u roku od 2 do 3 godine po okončanju rata održe referendum za izdvajanje iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko bosanski muslimani ne mogu da ubede bosanske Srbe da njihova budućnost leži u reintegraciji u Bosni i Hercegovini, nema smisla blokirati mirovno razdvajanje zajedničke države po čehoslovačkom modelu, predviđao je Clintonov plan. Kako stoji u objavljenim dokumentima, neki članovi Clintonove administracije nisu bili zadovoljni ovakvim planom. David Sheffer, savjetnik tadašnje ambasadorke SAD u Ujedinjenim nacijama Madeleine Albright, napisao je da su Srbi zauzeli veliki deo teritorije zahvaljujući etničkom čišćenju i sada im omogućavamo demokratski referendum da to potvrde. To je veoma klizav teren. On je kasnije u svojim memoarima tvrdio kako je moguće da je Lakeov nastup zapravo samo bio provokacija da se više razgovara o Bosni u Beloj kući. Aleksander Veržbov, koji je bio zadužen za Evropu u Savetu nacionalne bezbednosti, naveo je da je strategija za izlazak iz rata bila rezultat kompromisa više američkih nivoa vlasti.